područja koje mi analiziramo, ako uzmemo Kosovo, možda da je i više, i incidenca se udvostručila. Utrostručila? Pa, 35, 67, ako je sada negde oko 70, tako može se reći da ne ide blizu 70 na 100.000 stanovnika. Šta se sad to tako značajno dogodilo? Dok kod nas raste, u svetu se smanjuje. Ajmo da sad malo izađemo iz našeg atara, iz naše Srbice i da vidimo šta se desilo u Americi. Oni su imali incidenciju karcinoma žestoko, jer je polovina nacije tamo 45. 6. i sve snage pušila. I ta kampanja je kroz decenije urodila plodom da je, recimo, učestalost, godišnji prinos preko 30, samo 30, 25 do 30 na 100.000 stanovnika. Faktički, lekari mog profila su tamo ostali bez posla. Oni su se izborili i stavili pod kontrolu rak pluća kao posljedica tih nekih navika. Ostaje na nama da kroz neko vreme, kada se steknu mentalni, imunološki, kako god hoćete, i uslovi duševnog mira, da poradimo za našom mlađom populacijom da se ne hvata odmah za cigareta. Znači, taj ritam umirajući, ta cigara košta para, ali košta i zdravlje. I došli smo do razloga, do sfere, koji su to predisponirajući činioci ili kontributivni faktori na koji doprinose razvoju. Pa evo već kad smo pomenuli koji su to faktori koji doprinose razvoju karcinoma kod nas. Kako su nas skrojili otac i majka? Genetika je znači osnova za sve. Imate ljudi koji ceo život puše, a tamo za brazde u 90 godina i dalje. Znači to je postament broj 1. Ali da li će se sad tu razviti ili neće, onda u tome doprinose ti štetni faktori direktno. Znači, duvanski dim ili pušenje je apsolutno jedan od razloga da se ubrzava nastanak za nekoga života raka pluća. Konstatovano je da kod pušača je rak pluća 10 do 20 puta češći nego kod nepušača. Možda bi mi svi, ajde, još smo živi, zdravi, manje više, dobili rak pluća kad bi imali 100 godina ili 110 godina. A da se on javi tamo u 40. 50. ili 60. godini, onda su tu faktori pre svega pušenje. Znači, borba protiv pušenja na neki način bi poprilično mogla da pomogne da se rak pluća kao jedna ozbiljna bolest suprimira, potisne u neke prihvatljive sfere. Na drugom mjestu sve što zagađuje. Ajmo sad zagađivanje radne sredine. Uzmite samo koliko je češće u aeropoluciji gde nisu regulisani ni automobilski dim, ni smog. Uzmite u Kini, sad vidite gradove u totalnoj magli od smoga. To beše i kod nas. Čitav niz godina ranije. Još se nismo izborili sa tim. Znači, radna sredina. Drugo, štetnosti hemijske prirode koje unosimo preko bilo čega stvaraju tu predispoziciju i mentalni sklop. Stres. Znači, stres isto može da bude okidač. Ovo vreme koje nas iscrpljuje na bilo koji od načina, znamo, kroz neko duže vreme, kroz 5 godina, sigurno će potisnuti imunološke sposobnosti u dovoljnoj meri da imunitet više ne nadzire stvorene maligne ćelije koje redovno, dnevno i svakodnevno ubija. Recite mi, koje su najčešće tegobe kod pacijenata sa karcinomom pluća? Nažalost, ne kaže se za džabe da je rak pluća jedna podmukla bolest. Sve te tegobe koje se pripisuju tegobama zbog pušenja, kašelj, iskašljavanje, da se on malo pojača ili ne pojača, možda je tu infekcija neka tome doprinela i slično, pa se to kroz neko vreme zanemaruje. Ali izmena načina pušenja, iskašljavanje krvi, iskašljavanje gnoja, gubitak telesne težine ponekad i preko 10 kilograma, zatim bolovi u određenim delovima grudnog koša i slično. Sve to predstavljaju razlog, naročito ako se u ispilku pojavi krv. To je alarmantan jedan znak da pacijent apsolutno ide lekaru. Ali zato, mislim, čekajući tegobe, mi smo izgubili šansu da izlečimo rak pluća. Pa šta predlažete našim ljudima? Pa, kažem, najvažnije je da svi oni u rizičnim grupama koji imaju genetske predispozicije, koji su stariji od 50 godina, pri tome žestoki pušači, čitav niz decenija unatrag, trebalo bi da se jedan put godišnje rengenski kontroliš. Najobičniji snimak rengenski grudnog koša, takozvani PA snimak, dokazuje rak u 92%
slučajeva, da ga vidi da postoji nekakva senka, a dovoljno specifično da kaže jeste, to je maligni proces u preko 75%. Onog momenta ulećemo sa skenerom grudnog koša, koji će nam to dati u 3 dimenzije i pojasniti gde je, šta je, da bismo planirali uzorkovanje, uzimanje uzoraka iz te promene i da dokažemo to ili ne. Dakle, dragi naši gledalci, kao što sam rekao, sa nama profesor dr. Dragan Mandarić, tema emisije Savremena dijagnostika i lečenje najčešćih obolenja pluća. Telefoni su otvoreni 011 26 00 233, 011 26 00 151, 011 309 36 00, telefon bolnice Ostrog, gde se možete javiti, zakazati pregled. Rekao sam i na početku emisije i svih ovih nedelja da je bolnica Ostrog sakupila najveće mozgove srpske medicine i verujte mi, problemi koji ne mogu biti rešeni na bilo kom drugom mestu rešavaju se u bolnici Ostrog. Ono što je još interesantno, sa Libijskom ambasadom potpisan je ugovor za lečenje svih studenta iz Libije u bolnici Ostrog, tako da i studenti koji ne znaju, razumeju srpski jezik i gledaju nas večeras, eto, neka odu do bolnice Ostrog, imaće sve maksimalne uslove za lečenje. Dakle, javljajte se 011 260 233. Profesore, koje su dijagnostičke metode najefikasnije za dokazivanje ovog teškog oboljenja, odnosno karcinoma pluća? Pa, evo, govorili smo o ovim simptomima i znacima koji se javljaju kod karcinoma pluća i dovoljno je samo porazgovarati temeljno sa pacijentom, pa na neki način s vrata pretpostaviti da on sigurno ima nekako maligno obolenje. Ti pacijenti imaju poseban aspekt kada se vide, što kaže, sa vrata. Naravno, onog momenta snimak grudnog koša, običan snimak grudnog koša, PA radiogram, će nam razjasniti situaciju. Međutim, taj snimak nije uvek u stanju da iskrivene delove prikaže i gde se može, po znacima navoda, sakriti rak pluća. Zato je rentgenska metoda izbora skener grudnog koša, odnosno kompjuterizovana tomografija. Tu smo dobili postojanje promene, njen oblik, veličinu, dostupnost pomoću drugih dijagnostičkih metoda za uzorak i eventualno pomoću te metode procenjujemo da li pacijent može da se operiše ili ne može. Dana metoda govori sve. Iza te metode prilazimo rutinski ultrazvuku da vidimo trbuk, da li je bolest samo ograničena na grudni koš ili ima udaljenih metastaza, obično u jetri, u abdomenu, trbuhu, kako se to kaže, bilo gde. Magnetna rezonanca nema neku pretarano veliku ulogu, dovoljno je samo dobar skener grudnog koša sa kontrastom i mi smo problem rešili. Ali čim posumnjamo na maligni proces, obavezno mora da uradimo bronhoskopiju. Znači, to je sad invazivna dijagnostička metoda. A gde ona ima svoje mesto u utvrđivanju bolesti? Verujte, čuli ste, mislim, vi ste saopštili neke podatke kratke o meni, da sam ja 10 godina bio i načelnik odseka i odelenja za bronhologiju i invazivnu dijagnostiku. I mi smo uspeli tada, tamo neke 83. godine, da formiramo takvu bronhoskopiju da je ona bila najveća na svetu. 5000 bronhoskopija godišnje. Do te cifre smo došli po jednoj zdravstvenoj ustanovi, to je bilo ogroman broj za jednu zdravstvenu ustanovu. Znači da je njeno mesto u svakodnevnoj kliničkoj praksi pomološkoj apsolutno nužno i za obične stvari, a kamoli kod sumnje da se možda radi i o malignom procesu. Pomoću bronhoskopije, koja je za razliku od ranijih metoda, se koristio rigidni bronhoskop, pa je to trebalo raditi u opštoj anesteziji. Danas se duše koristi u problemim slučajima. Od 67. 8. godine pa nadalje koristi se fleksibilni, savitljivi, mekani, plastični, gumeni bronhoskop koji se kao sonda uvodi kroz nos, koji sem iritacije na kašalj, faktički ništa, niti ima gušenja, niti ima bolova, ništa. Slika je sada fantastična, s obzirom da se na vrhu toga bronhoskopa danas nalaze i video kamere visoke rezolucije, tako da svaku tačkicu možemo da pogledamo lično ili pomoću kompjuterske obrade jedne takve slike i propuštanjem različitih svetala, laserske dužine, ove, one, da vidimo da li je promena maligna ili nije. Znači, može se promena detaljno uočiti, čak i njen početni oblik i ukazati vizuelno na mesto odakle treba da uzmemo uzorak. Može se doći do svih delova pomoću
bronhoskopija. Znači, ona je nužna, obavezna, ekstremno korisna i veoma malo invazivna metoda. Recite mi, gde je Srbija sad u Evropi? Na kom smo mestu? U kom smislu? U smislu po broju bolesnika, da li se to smanjuje ili se intenzivno pojačava? Što se tiče raka pluća, kod nas se povećava broj bolesnika. Povećava, znači... I povećava se i broj operacija. I povećava se procenat operacija zarad malignog procesa karcinom u odnosu na druge bolesti. Od nas, znači, ovde u klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije operiše se i preko 500 pacijenata sa tumorima pluća. Ljudi su se izveštili iz vremena nekih ranijih i danas da i najuznapredovalije oblike raka pluća mogu hiruški kvalitetno da zbrinu, da se otvore vrata manja ili veća za izlečenje. Znači, Srbija faktički, rekao sam, epidemiološki raste broj pacijenata sa ovim oblicima. Znači da smo na najzadnjem mestu u Evropi. Pa, boga mi smo poprilično odmakli tu sa... Što se tiče pušenja, šampioni smo valjda u Evropi. Koji procenat nacije i koliko mlade nacije puši. Ja se nešto nikad nisam posebno borio da ljudi prestanu da puše. Nije mi to bio posebno ni zadatak u tolikoj meri koliko da se na vreme kontrolišu. Jer onda se tumori uhvate na vreme i mogu da se operišu. Čim se operišu, onda je procenat izlečenja, ako je na vreme, strahovito veliki. Pričat ćemo o tome kasnije, o rezultatima hiruškog lečenja i tako dalje, ali je najvažnije na vreme i na vreme. Puši, šta da ti radim, tako ti se hoće, samo nemoj baš toliko da sve zaboraviš. A danas u Srbiji mnogo i mladi puše i... Pa mladi puše i naročito ženski deo populacije, valjda, osjetljiviji pa... Zato treba i da se marketinški poradi na tome, ali ova emisija i zato služi da se mnoge stvari nauče. I naravno, dragi naši gledalci, od profesora Mandarića možete mnogo toga naučiti o bolesti pluća, o preventivi, o lečenju, a ja bih predložio da se profesor i ja malo odmorimo i da odemo na EPP. Telefoni su 011 2600 0233, 2600 0151. U sledećih pola sata možete pitati profesora bukvalno šta god hoćete, a naš mail je u službi zdravlja@gmail.com. Idemo na EPP pa se vraćamo u studiju. Evo nas opet za sve one koji su se sad uključili. Emisija u službi zdravlja, televizija Kopernikus, gost profesor Dragan Mandarić, tema emisije savremena dijagnostika i lečenje najčešćih obolenja pluća. Sljedećih pola sata možete se javljati 2600 0233, 2600 0151, pozivni za Beograd i 011 i naravno telefoni bolnice Ostrog 309 3600 gde možete zakazati vaše preglede jer bolnica Ostrog je, kao što i svi znaju, okupila najveće imena srpske medicine i vrlo uspešno leči sve što se da lečiti, a znači dolazite bolesni, a izlazite zdravi iz bolnice Ostrog. Profesore, pomenuli smo da je pušenje jedan od osnovnih faktora pored genetike i da se enormno pojačava i povećava u Srbiji, kako u školama, čak i sportisti nam puše žene. Kako stati na tome? Vi ste se bavili epidemiologijom. Šta uraditi? Pa evo, napomenuo sam da sam imao puno zadataka da suzbijemo i evidentiramo pušenje. U Institutu za plućne bolesti od Vajkada postoji odsek za odvikavanje od pušenja. Ne borbu protiv pušenja, nego da se narod i pušačka populacija odvikne od pušenja. Ali najbolji način da čovjek uopšte nema potrebu da puši je stasita ekonomsko, finansijsko, socijalna situacija unutar porodice. Dok mi to dočekamo, prođe će malo vremena, imamo tekuće zadatke. Zadatak je od osnovne škole, od ranih onih razreda, pre svega da svu tu decu angažujemo kroz fizičke aktivnosti, ali koje su smisaone, kroz timove, kroz tenis, kroz razne sportske zadatke, košarku i slično, da se uobruče po znacima navoda ta deca u takmičenja i da drže u zdravog tela, u zdravom telu zdrav duh i svako ko do toga drži retko kada hoće, zbog podsvesti koja
neprekidno radi da se prihvati cigarete kao pomagala da reši svoje brige. Njemu će sport ga izduvati, osloboditi